Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun rei nei la mai thon riu dari asai July dari ru na kanai kum sing nei ni na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Infal July dari ru na khat Governor of Manipur Ajay Kumar Valla le Union Minister of Development of Northeastern Region Jyoti Aditya M. Kanai Rezaina, Donor Ministry Bangkau, Development Projects Azut Tatkai Bang Milam Kau Review Meeting Dung Kante, Meeting Day Raj Bhavan Infal Kau Tatkai Kanchongi Kumna, Mi Kau Tai Union Minister Re Virtual Kau, Kasau Kanchongi, Meeting Kau Tai Chief Secretary PK Singh Re Donor Projects Nun Lam Kau, Presentation Tilau Kani, Kumna Intau, Tan kai ba mai projects tun khau kuk mai ariu ba milam ni chief secretary tari sa indaw kani meeting khau tai kadai suna April 3 group na chanai kum singne ni chi na pungu tat kai laukan mai meeting lam tai zau kaloi tat kani mi long khau tai handloom handicraft and textile polo ti hai kai thau dat khang NMEO OP bang khau palm oil link milam tourism transport and connectivity vibrant village PMO priority projects kani donor le Northeastern Council ri sintawba may projects nun kau kung may ariuba may lam kapyan kanay. Chief Secretary tuang presentation da zaukan mitang Union Minister ri point gway kau tay feedback tilaw kani kum na official gway kau katum na taloy law kang tithay kani Governor rini concerned departments gway kau tan hay katum may na tan kang kani kalun haw panu may tan kang salaw kani. Meeting kau tai Secretary to the Governor, Principal Chief Conservator of Forests, Senior Administrative Secretaries, kani Northeastern Council tong officials nun, video conference kari kazaw law kani. Infal July 3 group nakat. July 3 group nakat Friday kau COVID-19 positive sumai kan chakyu kau nimpat kan metang. Manipur kau COVID-19 positive case asai kum kang sunap hai thum root na tachat tangdat kan the. COVID-19 positive case chakyu pat kan metai rigday na chnai sample test sumai kan kau pat kan chongi. Mi case kathan chakyu patkan metai Infal West khari padai Bisnupur district khari padai khani thobal khari akhat patkan chongi kumna Manipur kapum jong suna positivity rate hai saruk chui khawbami mi da khaw July 3 group na khat ka COVID-19 positive sumai kan pungu guide na discharge su kan the intaw hai active case tamru na tachat nai ba mi kumna asaingan milung khaw Painai rik the chat guide tangthi COVID-19 khawri thai methu nai kan magi kumna active cases tamrut na the chat nai milung khautai tamrut na churuk high home isolation subame Infal July 3 group nakhat Directorate of Printing and Stationery Government of Manipur State Khau Railiang Maisuna Environment Friendly Paperless System Sintau ka hauthi tuna Department tong official ri ti thai kani mi tong Department ri documents manage sumai khau kani office tong tan goi khau chi sinsu magna tan ka hau kan thi mi ta state government ri e-governance initiative Sintau kang decision lakan me bang khau tan suna tan palbam chongi tuna Department tong official notification khau ti thai kani NG Robin Singh Director of Printing and Stationery Government of Manipur tipat kan mai notice kau tai paperless working system adopts mai high directorate kau statutory forms booklets kani ba official documents pang nam inthak puni the tu mai tuang rami tiki departments or government offices nun ka kau alam me khau che reti kari magna electronic device kari document hai thautat Tari khange paperless directorate hairi environmentally friendly supnithe tan hai katum na inthan na tanupnithe mi hairi government bang khau nai me departments institution ha mi thai offices koi khau chiuna information hai tingam punithe inbu na public services khau lungning inthan na tan pat ngam punithe to na director of printing and stationery ri sakane Infal July 3 group nakhat Manipur khau February 3 group nakathum kum singne ni china pung khori president's rule laukan mitang state khau security forces ri chusak mai gwangdat khang karamba mai duan khau intai me phu Manipur latlu khau kuki mai leri suba mai nunta nim mai inbu kubam the Deccan Herald online news website khau hi kan me thelai na Central Security Force ri kan new khau ti thai kan mi khau president's rule laukan mitang arambai tangol tong army chief Asam Kanan Singh da kazap na CBI khani bai mi security agencies nun ri raungan rigdai nim tang the tuna sakani Asam Kanan Singh de police constable subang mi khawri arambai tangol tong leader sudat kan chongi kumna kata junbu khautai ri CVI ri nim kan chongi mi tai Kanan Singh ru khau criminal activities border pang thang ri bansin phungut mai sian asut mai mansai nim zai mai mansai suloi mai khani security officials nun ta attack su mai khau ka zau mai case nun khau nim kan chongi president's rule lawmak mai ma khau thu arambai tangle members nun ta nim khang pai na kung hak bum chongi kalam chu ministers khani MLAs nun ri ngan na arambai tangle ta nim ma khang dik thak rap
รับกวงกันจงงี้ตุนะสากนี้อินบูนะอินไตไม่ปุยปังเรรัมไบแตงโกนุนตาดิงงากเหล่านะ security forces นุนกันอยู่ตานปัดnu mag nagwang kan chongi tuna sakani tiki intaw thu security forces nun roi militants group nun arambai tangol ta kasaw na criminal kani unlawful echo kasaw mai koita nimbam thi tuna sakani President's rule mak mai ma khau thu cookie community tong nu mai nun tani nim khang kung hagbam chongi tuna sakani jusi nung tani arambai tangol member kan churuk police officers kani ka to escort personnel nun ta attack sumai zang nim kan chongi kaniu goi ta tingkum ru na ta chat khaw retreat na ta chat lung khaw ba mai nun ni kumna nim kan mai arambai tangle member goi ta Infal West kani Bisnupur district khawri gai mi ye tuna sakane Infal July 3 route nakat India le Pakistan international boundary Jammu RS Pura area dangkhaw tamai kap khiam khawri thaikan mai BSF constable Deepak Chingakham Kaina Khang Home Department Bangkhaw Assistant Sub Inspector Civil Police Post Tilaw Kanthi Deepak Chingakham Kaina Khang appointment tikan mitai kachai bung roi operation sindur khaw kandi mekhang kapanti kat palaw kan mekhang ta thailaw mai sunati kan chongi tuna commissioner kam secretary and Ashok Kumar Rechamla mikhaw July 3 gru nakhat Friday khawsa indaw kani operation sindur khaw thaikan mai constable Deepak Chingakham katingkum chi na pungtai Chingakham Bondi Hari Ri Puat mai hai kakai Yairipok Yembem Mathak Laikai Infal East District khaw lungba mi Deepak Chingakham tai Chennai Battalion BSF khaw posting bambam chongi kumna kamai Pakistani forces le tamai kap khiam kan mai khaw RS Pura sector Jammu and Kashmir khaw me tarik ru na khat kum singne ni chui na pung nung tai ri ka biu kan chongi kumna me tarik chui kum singne ni chui na pung khotai thai kan chongi Deepak Chingakham kapuri Manipur governor khaw representation ti na kakai na Chingakham Nauba Singh khang state government bangkhaw kadaw chang mitan chilaw khang sanghoi kan chonge Infal July 3 ru nakhat Manipur tong fast track special court re ganthau tingkom riksru nga kuthum tak mai puta tingkom kanai khang Protection of Children from Sexual Offences Act kum singnai ru na kanai bangkhaw kang kai khaw lokan thi fast track special court number 2 tong judge W Tonen ri tipat kan mai sentencing order khautai khoisnam ibo haltai POSO Act tuang section ru na kanai bangkhaw ka khoi nai thi tuna sakani Khoisnam Ibohal tai Singjamai Thoksam Laikai Infal West Kalungba Mipuwe Khoisnam Ibohal Retuna Alauta Gagun Sumala Laukan Metang victim kai police complaint Sulaukan Metang Infal West Women Police Re October Tarik Kanai kum singnai na chui khautai nim kan chongi kata police custody khau laukan Metang October tarik chikyu kum singnai na chui khautai re judicial custody khau laudat kan chongi Jilin Province July 3 nakhat Asian Sanda Cup second edition Songyon Jilin Province China khaw July 3 ru khawri ka hau kan mai July 3 ru nakhat khaw Manipur's Hanjabam Langlentombi Devi Roi India mai pangkhaw Railiang mai suna medal silver la kan thi mi hai Indian wushu khang zau kaw da me khat subami Langlentombi tai rui nankun event khaw 9.643 point score suna silver medal tai la kan chongi Langlentombi re medal la maina rapna India ti hai Asia continents medal table tong top ding khaw phungku lawbam the Wushu Federation of Asia re lang mai tournaments khautai phainai riks nai nakhat athletes re gwang ka zaw kane kumna mi tai kandi chui khoriye nai me jam ti thai pat mai Asa Career Academy Tamenglong Central Khani State Competitive Exams Thani Megwai Khang Asa Career Academy Coaching Center hai lalo na ba mi academy tong third page hai July 3 group na charu kum singnai na chui na phung khaw ka hau dat ni foundation course SSC banking railway LIC khani bai me Central Khani State Competitive Exam khang offer suna ba class 12 loi mai khani bachelors loi mai ra mi thai taw tat kai na ba minun roi mi tong kadaw cha mi hai lalo nu we kabam re Eden Hill Tamenglong opposite to post office khani inbu na thailaw ni megwai roi 9233638944 hamit hai 9100657509 khaw alam lang nu we Tamenglong Football League kum singnai na chui na pungu PRM group re megwai na khang phungwang la na ba mi putwang league hai August tarik group na khat khore September tarik charu kum singnai na chui na phungan tat kai ni clubs registration hai lalo na bam thi Lau chuan kwang ru na khat makhai rating zin kwang nai ngan Vintage Highway Grace Building Tamenglong headquarter khaw gwanga club registered lanup ni champion khang dangka lak khat cash prize with trophy runners up khang dangka jingringu cash prize with trophy khani special awards pangu naip ni
Kalam inbu na thai lau ni migoi rui 8413931417 Rami thai prmofficials@gmail.com khao alam lau nu we. Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik ru na kanai kum sing nai ni chui na pungu. Lau chuan ting rai na ye kalan ting zin nai na ye zing bang muak na ye. Dui luang bu tarik ru na kathum kum sing nai ni chui na pungu. Lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye zing bang ting rai na ye.